tulai ta hat ahung viral mama jing Jessica Radcliffe le anga pisin amani thu hi muntin gamtin in social media platform zo se na ki thang jing ta en hi chi thu a request tampi zong na hin bolun a hile tunia hin hi chi thu hi itilam dol pen hi ham ti hi ki chi ta en sei khom te nunga khangdong cha ana to na a pon tho ta le tui pi lama lunglut mama hin kho hin man do ho zo si sunga hi le se na gan cha ching ta ta le ki cha um ta ta ho zong train hin bol to pe khat hi tin athu sima chan aki se ne hi amai so nui heu chun zapi ho lung a thlai sa zoin alung nin dan zong chu hi chi killer whale kiti or ka nga pi zong hi chol lo helin a thla the ne hi mi ho chun ama hi ki cha na nei lo a hi atiwin tui ki kholna teng la chun hi chi or ka nga pi ama ti sanga aza thumle lia lin chu to ading khomin ki cha na nei lo helin amit zong a phepoi atiwin hi a hin la ni khat chu thilgim nei ta khat hong su ta in Jessica Radcliffe chu tuila in a hilun in ahung le hung do tapu na hi chi thu hi internet a hilo le social media la ho a akisei dan le min ata san pe na chu hi in mihim a million sa semin hitia chu ata san hi Jessica min hi animal right activist ho ading in pansat na le online a kinil bau tam na chele sa ho to hlat khom le na to khom hi tizat ki chanom ta hi ti het na symbol khanin aum do ta ne hi ahin la hilaya hin boina khota khat aum kinin boina lenta abui mong khat aumin hi chi chu ipiham ti le Jessica Radcliffe kiti hi zong khalo hi tunia sei diu thu a hi nangma lunggel ngai tu dan itabang ham ti hi comment section a jong na hin share theu a hi in aji chu tuni sei diu hi khangdong no mei khat thu sim mai hi puin zo thu sim zo kisim hoi sela ta san theiding ta kisim a hi dan chu banoi pumpia mihim asang aza asim ana hlem thlau na hi mi zo sin adi lo le zo thu a hin he do lang le hi chi Jessica Radcliffe kiti min hi mihim ho lungsunga cheng jinga pu na anei jing diu hi tai ai le hi chi Jessica le angapi video a hi tia ha ta hung viral mama chu inamu so ke diu hi in hichi video achun orca killer whale khanin a trainer nu tuila a kai lu chu imu diu hi chu jong le akom vela mi pi lung ki cha lamdang sat a pen dan ho jong chu imu diu hi in a trainer nu tuila a thla hlum jong imu diu hi anga pi chu tuila aga chu zo achun a video chu akika do en athim tai na hi hilai ta hin akidan na khat chu hi le a video caption achun rest in peace Jessica Radcliffe another tragic loss gone too soon akiti na hi phat cham lo ka in hi chi video clip chu Facebook in nasata in ahung ki the thang jing ta in Twitter hi in TikTok le YouTube ki ti ho kisanin adim thajing ta na hi mi tamta hi chi tuya ki chitna marine park ho a chi khalo be hon jong hi chi thina chu apu nan hu ubin comment section ho chula broken heart emoji in alodim jing ta in hichi marine su ho hi atun so na dinga kha cha ding a hi tai tia hi lunghang loi do na za chomchoma lunghanga Jessica adinga adi ta thu tan na nei te ding ngai a hi tia gamtin khomol sei jong adim se ni hi awm dan ho chi vet a ingai to le ata to kilo le jengin athu chu gang chala su tu ding ngai ma jeng danin akilangin ga amo ngai nep jeng thei hilo hil dan in akilangin hi a hin la hilaya hin mi hon a het pha lo le an do kha lo hil pen u cha hi le ichi thil hi adi mong a hi ti ki het na proof hoi chi ham ti hi a details imacha akichi pu in a thil so namun jong akisei pun marine pa khat be a konin jong hichita bang thil so thuwa statement khat cha ki mu pu in hi a in ko so pi khat cha be jong Jessica thua thu hin sei do ki mu pu in hichi video bo se a kona chu mihim a million sa asim hin amo ta san jing hi mi hon a ki gel danu chu a hi le a video chu kamit ta ka mu a hi in ata hi mong ding a hi ti in jong a gel jing on hi a hi le abana thil hung hi ga ve ki le hen hichi ho hin online a thil na mu le na hen ho hi na gel dan le nala dan I chan hama a hin khel lam dang ding a hi thil che dan chu abe in ahung ke chin in thudi chu ahung po deu ta in hichi video hi phata in ga fe mong leo chan apang vela ding mi pi ho khu akivon dan mong jong khu 2020 khanglaya bang hitalo a hi in abang khu achi sa kumsom masang lampe a ho akivon dan in akivonin a trainer nun akivon wet suit jong khu tulai modern khanga kimang ho hitalo a hi in
hechi design ho ko anaki sim zom lo na hi sot ai tai anga pi mong mong jong khun athu sim chum anei kinin apol dan a marking ho ivet le gamdang mong mong apana phat dang lai ho a hila kilom the jing na hi ahila hechi thil su thu a khulna nei mi hon hechi video hi masanga anamu kha o hi chu ahin hedo tawin ahila thil chi dan le mi hon Jessica thu a agel dan chu nasata in a hi su tai na hi aji chu hechi video clip hi orca behavior kiti documentary khara kona kela do na hi in mi ko ham khan hin hechi video lui clip chu ala do a AI to ki thu a edit abol khoma thil su tha mong mong da na hi ana post kha hi chutia chu mi ho lungtong khata a hi theina dinga chu min ki sim thu khat Jessica Radcliffe kiti chu aga koya a hi le along gel bang ta chu analo hling le kha hi ahila iti dana hitia nasata hung lo hlinga hung viral jing theiham iti le echi tabang ata a thil su ho hi masanga chu ata mong monga anasu sa hin 2010 kuma 24 February ni ajun SeaWorld Orlando a veteran trainer Don Brancha kiti khat hi hichinga pi orca ho khat amin tilikum kiti hin training abol na win tuilain anakai lunin anathat khai na hi hechi thil su chu tizat mong mong khanin ahin sei da on hechi thil su le thu sim chu international headline in ahung pangin kumso ta hi orcas nga pi ho hi hen tu ma koi tu ding mihim to ki vop sa loading a hi ti in kinil na so ta anaw min hi ahile don se hi tabang tu zong hi a hi kit pu in 2009 December tha azong chun Canary tui kolgam sunga veteran trainer khat mama Alexis Martinez kiti zong chu hechinga pi orca ho khat kito kiti chun training abol na wahin anathat kinin hi ahile hechi lai ta chu thil hi ahilo lambe khana hi hung chi kha hi aji chu hitia ata mong monga thil anasu ho to Jessica Radcliffe thina tia ki sim thu chu hata ahung kiloji chu hi penin akisim thu a hi jing wangin masanga ata anasu ho thu a apu nat na ho chu mi holung chim sunga chu cheng jing a hi ji chun hichinga pi orca le a trainer ho kicha tiza dinmun alhunwa aum khom tingule masanga thina anato Don le Alexis kiti ho chu ahin gel do tha jiu hi hiji a chu tua penjong hi ata mong hin ti hi ata sanwa athu chu meika banga hi gang ta hung ki the thang pai jing a hi ahile chom khat ga hai nemu tin hi chi online thil imu hi ipidinga ita san thei ham ti hi ga gel lehan thil khat chu kichat ta ti ding ham king do na ei kichat sa ta thil khat imu ting le i thu a hi lo le ilung gel khun adi mong hinam ga khul phot hi te ati pai jing lo hi chu sanga chu ga pu nan hu ding ti pa hi hung masajia hechi ipu na le igel kho na pen hin abana thil ibol do ding chu adi lo ham ti hi a het pha ji ta lo hi hechi chan iti ding ham hechi behavior hi social media in hata in asusi che ikinin social media algorithm hu hechi tabang pu na theiding thil emotional content ho a hi sum tam pp api do ki jiu hi aji chu hechi tabang pu na theiding lim le video ho hi min avet no ma a click no ma hi ji chun min atam ve na atam click chana chu content nei ten sum a ha mu ding tin a hi ahile thudi khul hon hechi thu hi ahin khul taw na hi le hechi Jessica Radcliffe thu hi Facebook a ahung ki post patna pen a original post chu anonymous page niaw cha khar hi in a page chun followers zong zakhat wal hambo hi anei be hi ahin la ama hin anei khat cho hi le milung la theiding le athu ki chen lo ahung kun do na ki hello thu sim tampi post anei na hi page admin pa chun ahina identity chu mi a het sa point hiji chun hichelaya hin ginmo ta khat ahung do tai na hi hichi Jessica Radcliffe post pen chu ahung viral zo chun ahung ki post do na original page pen chu amang tain anung khol do thailo ding khun akidilit tai na hi hichi akuna hi athu sim hi achom lam ta hi hung ki khel do ki na hi in TikTok creator hon a video clip ma chun caption le dramatic music ho aga habbe on chitabang ma chun YouTube commentary channel hon ahin zom kinun Twitter lama jong #Jessica Radcliffe kiti chu nidan ka izan hamsung chu a trend le jing ta na hi chutia ahung gi sei son jing ta phal chun athu di ta chu a hlamang deu in azo na lama chun Jessica in ko tian jong hi chi thu ahin sei do tawin
ngapi jong chu akithanin hichi Marine Park pamla machun ki phinna na sata achi jingi tin jong ahin sei do leuta ven ahin la hi chozo se hi khacha adi hilo hi hichi thu hi adi lo le zo thu kisim thu a hi ti akichi dan dan chu a video chu aluisa edit ki bol lam dang jep a hi keu hiloin AI manga kisim lam dang jep kina deep fake technology manga achi sa phara thil anasu ho to agop khoma AI a konami pi le a video clips a voice ho jong chu anasim thu a hi face mapping to ki tho a hichinia tuikul tuil a chu Jessica Redcliffe chu dana hi asim a hi in a video chu a quality ha hoibe se hi jong le viewer so chun ata sanwa daw ima anelo na diu chan ho chu ana hi zoin a hi hichi hi asu sa abeya hung viral fake video a hi keu se helowin khonung le thu so di lo le a hilo khat adi hi sa ti ho jong hung jingding a hi ti ki het na khanin jong apangin a hi tua i hlunu khang hi imina imu ta ho ki sanjong abona ta san the a hi ta lo khang a hi ti hi hebin lim hi henlang video hi henlang a lo le voice record ki bol ho hi jong le sim thu jong an hi thei hi cho akona jong min sin na i chanham jong ki tu thei din mun jong kid a hi ichita banga Facebook dungle social media platform za chomchoma mithina a hi lo le mi min thang ta ho athitai tu athu su hi ti ho vela ki posing ho jong khu namu te di wa hi hi cho khu thu zo ngen ai lo le mi lungla na mai maya thil post now chu min click u hen ai lo le view u hen ti mi lungla thei dinga hi asim thu mai wa hi a chaina in Jessica Redcliffe ki ti hi jong khapu in killer whale olka ki ti ho jong hi train a bol kha lo a hi in hi chita banga kichan ta tu si jong hi atu pu in hi tabang tu si na jong hin athi khapu in a hin la amin ahin athusim ahin athil to di lo ta ki sei ailo le ki sim thu hi internet khang thusima den jingding ai tain hitabang ilungialo le ingai tu naw hi i khel lo lai se wa hi chisanga ho zo jong hungsu na lai ding ama hi achaina hinai lo ding hi chi thu a hi nang ho gel dan i tabangam comment section na lungialo nen share thei he dunia ding in hi chan chu hi intin na bonun stay safe and stay blessed.